Hoi nora e tewi ka tahi anō a Mariana Pittman o Ngāti Kahungunu ka whakai atu kia tūa ia hei tūmoaki o te ropu tōrangapū hou o Hone Harawira. He pāti hou, he pirehitini hou. I would stand as interim president until such time as an AGM took place and that we could elect a new president in a fair and open manner. Hei te rā horo I ka whakapuaki mai a Hone Harawira I tana mahere mo tētihi rōpū tōrangapū hou. I see myself as helping to organise electorates to set up and getting that 60% under the age of 30 involved in the mana party. Ko tētihi atu kei te awhi I a Hone Harawira ko Annette Sykes. E mea te ana ka tū tēnei roi a Māori mo te tūru o te Waiariki. He tino speculation mai te ripuata te Pākehā ko hau tētahi kei te hia ki te whai tūranga kai arahi mo tēnei pāti. E hara tērā taku whakaro I nai nei. Tērā pea ko te whakaro kei te ingoa o te rōpū hou. Kei te mōhiotia ko te kupu mana kei roto. Engari he kupu atu anō kei tōna taha. Pēhea nei, mana tangata, mana Aotearoa, me hoki rānei pea ki te papa, kia mana whenua. Me whai tātou katoa ngā e kia nei ngā hoia mo tātātou nei pakanga I tēnei wā o te pōtitanga. Nō reira, ko te arotahi I tēnei wā ki ngā kai hoi o te wakahou nei, kua tīmata ke te kai urungi ki te whiu I ana kupu whakahe ki te Pāti Māori. Our people need a voice and increasingly that's what they come to me to say is that where's our voice now? They don't feel confident that either Tariana or Peter, Tūruru or Rahui can provide that voice anymore. Hei te rā horoi whakapuaki mai ai te roa ngātu o tēnei rōpū tōrangapū hou. Roihana Nuri, Te Karere.